Adobe Premiere Elements 9 ก็คือใส่ตรงกลุ่มนี้ใส่ Adobe Premiere Elements 9 Program Home มาใส่อย่างนี้นะ Open Project New Project and Organize New Project My Project ก็amin biayan ken My Project min ben kisin na jing HD in na hen of change setting up by in la HDV itenga nang date khat pen thel thai te ken ka set up ki right te cancel te okay screen ina tak lampanga enlet in organize edit this menu share chi teng muling china organize chi changina na file teng kem pro to tenga koi khom nge ngai video edit nom chi pang mai ni na get media pai ni te get media panina files and folders up by the files and folder pai la to tenga na video edit no pen na koi na pan lai chang ina na video pen video wana kai na video play recording video le ao pen ken nom ai ke le ao phiat nom nei ne right click in la delete audio unlink audio and video chỉ đàn in này là ken tun ở đây lộc cái delete audio này nó đây lộc thế này lộc tham lại à phải là cắt chi lim pen making ai kể lệ control kèm để ra chính na video clip pen ai năng chấp tệ na pan kia tan đi anh lấy chính tu kia tan kia cái là bằng ngon na dọc tiếng nó lệ control Z control Z do then a video pen amai pai in ken nom nai le then aran mai na control k ai ke le kachi pen pateng panina hi video edit nom ai ke le transition te ko nom nai le edit pai in la transition ana pai hit chang ina idan video clip pen izo ai chang ina a transition ko ina ring mun na chei no le sin la ya pai nya da na ko nyu nyu mu ring cha to pasana nang de teng te ni la chang ina FX file le ne FX file ina nang de dan dang ko de ki bin pen na hel not le kala ko chi ko ri ai ko FX file video effect no channel effect no generate or ki de effect of the point la effect ko ina có in effect of pain là năng địch đàn mà còn quay lẽ là đi không thích hợp thực tế tài của nó phải như thế thì chỉ màu bò xả thế mà
Hari temple hatta music na ko no be ganai pai na ma ganai sa pai na ke ani na music to depend the music pe na tom sang mo la ya apang pan ka le chin ni lo asan khat mu le